Pa Mirna, dobrodošla. Hvala. Nadam se da se udobno smjestila. Pa evo, jesam. Nije loše, jel? Okej, da. Potrudili smo se za vas, goste naši Pop-Rockera. Pa solidno. Nova pjesma je tu, Snovi. Spot je isto jako zanimljiv. Kakvi su tvoji dojmovi? Pa ja sam jako zadovoljna spotom. Napravili su ga opet Ira Tomić i John Cardon, kao i moja prethodna dva spota. Ja sam autor glazbe i teksta za pjesmu, a producent je Mark Mrakovčić i on je napravio i aranžman. Kad ste radili spot, koliko ste, jer baš se zapravo osjeti nekako da se nastavlja priča, s obzirom da su isti ljudi radili na spotu, nekako taj isti stil, štih ima. Koliko si ti onda sudjelovala kad ste radili, kad ste smišljali u kreativi samo, ili si ti bila kao, ja ću tu samo odglumiti što trebam i to je to? Pa zapravo su oni najviše napravili. Tu i tamo meni sinula neka ideja, pa bi oni rekli može ili ne može, ali eto, uglavnom su oni. Tebe smo imali priliku upoznati i na Karlovačkom Rock-Offu, to jest jako puno ljudi je imalo prilike te čuti i vidjeti tamo. Koliko to tebi pomoglo, značilo u smislu nastupa ili u smislu karijere za poslije toga? Pa svakako sam stekla neka nova poznanstva, ugodno smo se družili na Rock-Offu, bila je super atmosfera i sve skupa jedno jako lijepo iskustvo. U zadnjih pola godine, tako, otprilike negdje si 4 pjesme objavila. Tako je. To je baš sad tempo, jeste jako puno radili, imaš li sad još materijala ili... Imam još materijala, imam snimljeno još 4 pjesme i imam još dosta pjesama koje tek čekaju na svoj red u studiju. Pjesma Odvedi me je isto jako zanimljivog zvuka. Čini mi se da su i reakcije na nju bile dosta dobre i koliko si ti na kraju bila zadovoljna s tim kako se primila pjesma? Pa čini mi se da dosta dobro, ali moram reći da je Tvoja laž bolje primljena jer je više pop, lakši zvuk. Malo da. Da. Prilagođenije ušima ovako široko publike. Znači, novi spot, kakvi su planovi sad za dalje? Znači, hoće li biti još spotova, nastupa za ljeto? Pa svakako se planiraju i nastupi, planiraju se i spotovi i singlovi dalje. Neki sad dugoročni planovi još nisu tu do kraja iskristalizirani, ali svakako bi voljela jedno dugosvirajuće izdanje ubrzo. Hoće li to biti neki EP ili album, još ne znam, evo. To ćete još malo propustiti da se procijeni. Ljeto je onda radno, pretpostavljam, neće imati baš sad prilike previše za odmor. Tako je, da. Cijela godina je više manje radna. To su te žrtve koje se moraju raditi. Ali zato voliš što radiš, evo. Obožavam. Onda ćemo sada pogledati i naravno poslušati novi spot naše Mirne.